Ji bername hunername ev de û hemû dema xweş be guhdarên Veng Radio. Em hêvî dikin ku hûn giş başin. Em îro bi mêvanê xwe re em dibin mêvanê we û em biwerene. Em hêvî dikin ku hûn baş bin û bernamekê xweş em ê bi hevdûre derbas bikin. Mêvanê me îro hunermend Sarya Ertaş bi me re ye. Bi dengê wî xweş û zelal îro em ê bi rêya stranê wî em ê dilê xwe germ bikin û hestê xwe nebikin. Sarya tu bi xêr hatî. Merhaba Jore, slav. Başî. Başım spasın çağını. Em başim bi hatina te em kê xweşin û hevala te jî em bi xêr hatina wê dixwazin Zeliş. Tu çawa? Ez başım. Her hebin. Sarya, bi rastî demek dirêje ku em benda te ne ji ber ku kar û xebatê ve em dişopînin hem dengê te gelek bandor gelek guhdaran dike de heman em de kar û xebatên ku di pêş te ne tê xuya kirin em dixwazin îro hem piça nîqaş bikin de heman de me de em stranê te jî em ê guhdar bikin. Sarya, em te naz dikin û gelek kes te naz dikin. Bi kurtasî rêbîtiya te hunere çawa dest pê kir, tu karî bi me re parve bikî. Merhaba carek edin. Ez îro pir kêxweşim ku li vê derê cî digirim. Kelecanim ji hinekî ji ber ku bi hevalekê xwe jin ku nûn û em hevdû nas dikin di nav vê rêyê de îro em beşdarî vê xebatê bûn. Hevala min Zeliş dixwazim serî de wê bidim nasîn. Ji Stenbolê hatiye, ji eslê xwe ji Bingolê û dimile. Yani ez hûn dizanin demên dawî de ku ev pêvajeya ku mixabin ser müzisyenê jî jî te meşandin em dizanin. Ji bo em dixwazin di her alî de bibin mînak. Me xwest îro jî tiştekî wisa bikin spas ku îro em bi hev re tevlî derê bûn. Ez Sarya demek ku di nav müzikê de me û di nav çand û hunerê de me dikarim bêjim hunera min û bi zimanê dayîke û bi ji malbatê dest pê kir di serî de ji malbateke müzisyen dem ez bavê min jî bi xwe stranan dibêje birayê min Baran dibêje xwişka min Şeval çello lê dixe malbateke wisa ne bi rastî jî ji 12 saliya xwe min dest pê kir ez li Aram Tîgranê bûm piştî wê min dest bi akademiya zarokan kir piştî wê demê min dest bi akademiya mezinan kir hem perwerdehî didim li ma müzikê hem perwerdehî digirim û hem jî endamê jin ma û komama me. Belê, bi rastî rêvîtiyê dikirê û têr û tijê di heman demê de wekta alî ziman ji malbateke hunerhez û di heman demê de êku strên bavê te jî gelek dihê rêya çand û hunerê de xebatên gelek girîng kiriye û bi dengê wî bi rastî bandor li me hemû an jî kir em silavê xwe jê jê re dişînin. Di li vir de wek me got malbatekî hunermend rêbîtiya te dest pêk li Amedê dest pê kir gelo ji ber ku qasê ku em zanin ji Şemrexê di heman demê de koça bajarê Manisayê jî bûne. Ew çawa dest pê kir? Dest pêk rol û misyonal a Amedê konservatwara Aram Tîgran bû. An berê ji xwe malbat bandor kir lê ew fikir û raman hebû gelo. Yani mixabin em li welatekî Tirka mezin bûn li wê derê xwedê da û piştî 12 saliya xwe me koçî vê derê kir ji ber ku 40 sal berê bavê min ew çûne wê derê ji ber ku me li ser zimanê ya rastî stran gotin hîn ji wê derê dest pê dike ez bi stranan mezin bûm bi dengê galikê xwe bavê xwe mezin bûm hîn ji wê demê bandorek hebû li ser min lê tu bêje ji aliyekî profesyonelî li konservatwara Aram Tîgranê em dikarin bêjin dest pê kir lê ez dikarim bêjim huner hezkirin ji malbatê jî were tu bêtir bê bandor dibe bi rastî jî bavê min di vê rêyê de bû û her tim dixwest em xwişk û birayî jî bibin müzisyen ya ku dixwest pêk hat ji bo jî pir kevxweş e ji vir jî ez hemû hevalên di girtîgehê de ne serî de bavê xwe û hevalê din silavan dişînim bi rastî jî مرۆڤ پir kevxweş e ku niha tişta ku bavê min pir bê xeyal dikir niha ez di wê rêyê de diçim em bi malbatî di wê rêyê de diçin ji bo wê kevxweşiyek cudatir heye. Bi rastî ev hestekê pir xweş e ez bawerim bi vî rengî wek bavekî û rola misyona wê di huner û çanda müzika Kurdî bi çi rengî bû û xewna wî herî mezin taybet keçên wî di vê hêlê de bimeşin ev jî çê dibe
هله ده همان دمه ده باران جی دناوه ده بله. و تو خوشکته جی دبه هله ده وی ری دمشن بله. ری کی خوش و براستی بواته تایبت هله سپاس. چاندا موزیکا کردی ده امی گلک نقاش بکن دما ما پر گرینگه دست بکم دخوازن دنگ تی خوش ام برنامه خوشی وکن استرانه کی کلامه کی امشته گه دار بکن و امی نقاش شاخوجی تسامی بردوام بکن کرم که ساریا ام بدنگ بجیه که عیششان دست ببکن کرم که زری حیران جاوین رشو بلک ولا جاوین تنلیه مالا منه بقربانا جاوین رشو بلک ایرو قاشی بسور منای زوزانمام لگریان شونا که فوحنکن منالیه هگرتن جاریاقی بقلو دنیای گفر دارن زوزانا ولا شاهد منو تنیار ورا یار 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 زری حیران از بمرم لدنیای خلق ببت سببی لیلی زری حیران از بمرم خلق ببت سببی زری قربان بجنا درحانه جباخچه گلان و رحانه جمسکان من برا خوش رگار لیل تور قربان بخت تشتال حامرشتره از هرم جمشم دوری خرابی میران ولا زلم وقارت التور نام نکن هگر لبادل و خراب البادل مجدر و جنارا جوال و گرا جرانی چاویم پشتره یار ورا یار 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 زری حیران از بمرم لدنیای خلق ببت سببی لیلی زری حیران از بمرم خلق ببت سببی لیلی زری قربان evçi nişane دروی دده هاتیلیه مالا منه بقربانا بجنا زراف چاوین رشو بلک تیلی و پیچی اندشم شاتیلیه ولا ترنني خد خلقيات الباطل مشيرين شكريا نظام تقولي ترحاني حيران نظام تنباتي ليا رابمي چند سال بقرن زوزانا برا فرمانا مدار خنامش خورا رنجبي ولاتي ورا يار 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 يار
زری حیران از بمرم لدنیای خلقی ببت سببیله زری حیران از بمرم خلقی ببت سببیله سپاس زلیش اسپاس دکم جبوه هسته و صابه براستی زلیش دودو کلید خه براستی آموره که به ویرنگی و جنه که دما لیخه او براستی دهیرا هنره ده رعاوتنه که گلک پیروزه جبوی جی ام جی سپاس دکن هم جبو که داته هم جبو حاطناته و جبو حاطناته جی ساریا هسته و که دا و صابه براستی گلک باندورلو مکر تایبه دودو کو اف دنگ لهف گلک هات ساعت آوا خوش جاره که مکو خبات کو صدقین بله راست تنه دودو کره هم دوجین و دودو دنگ بیجی جبوی که هر خوش بیجی هر هبن جبو اوه براستی گلک واتیه دلور دشخو عایشه جانجی برزداری دیسن به بیر بینن براستی گلک هنرمند مدنگ بجه می کرد هبون کد رول میسیون امید چند هنر موزیک و کردی دا گلک زیده بون لما خابون تونه ده حد حساباندن لگور شرط و مرجن ویده می هشمندی ویده می دلور دا قط هنر خو برندان تکوشین خو بردوام کردن دوی هله دا جی میراتن گلک گرامبوها هیشتن و اف جی بردما و بی آنها بسای دنگ و جی ام دا بهیزن و بویرنگی جی بی ببیردینن دوره دا از براستیجی تو هنک ایدولان هنک میناکن جخوره دگری اشیا جان جبو من جوان یک براستیجی جبوی من خواست بدنگ بجیه که و دست ببکم کو پشتی ام دزانن هاتناوی و داره کو پشتی اوقاس سالان جبوی جی من خواست دیاری یک به بله هر جوقه منوی پرسه بپرسی انا منوی گوتانا ایدول kesin kutu her bandor bu ikiye gelo de taybet de hela deng beji de klamadı. Deliver de ev müzika kurdi de deng beji klamen ku havayin kevno şopi ku anha emji guhdar de kırm. Jbo da çıkas gringe u çıma gringe. U deliver de ji tu duhazi ve kevno şopi çava bdomini. Hevsengi çava ki. Yani naha az tişta ku heri pır be ruberu deminim u peyamen ku den brastici dibêje kesek ciwane ku çawa dengbêjî dikare bixwîne an çima dengbêjî yani wisa de zanîn ku tene kesên gal kesin bir tane dengbêjî dibêje tabii temen mezin ya wisa te fêm kirin dengbêjî ne tiştek e wisaya birastî tu jiyana xwe bi dengbêjiyê te de qal kirin tiştek ku tu jiyaye hestên xwe nerînên xwe fikra xwe tecrübeya xwe û müzika xwe tu bi vî zimanî didenasîn yani temenevî tiştî tune îja tişta ku ewqa salê ku me bi vê re aniye vê asê helbet tişte qîmetê ku hetiye heta vê rojê îja ji bo wê tişta ku hetiye heta vê rojê bi qîmet dibe em bidomîn ji bo wê ez xwe di serî de wek dengbêj dixwazim bidim nasîn bi rastî jî dengbêjeke jin ya Kurd ji ber ku ez bi dengbêjiyê jî hatim nasîn ji bo min kêfxweşiya herî mezin û xebata ku heta anha min bi erênî aniye vê rojê bi rastî jî dengbêjî bû yani wek jineke ku dengbêjî xwendine ez pir kêfxweşim ku yekem kanibim dengbêjî bixwînim û xwe bi dengbêjî bidim nasîn. Bele birastî rast e wekte got bi rêya stranan û bi dengbêjî me tenas kir ji destpêk heta anha rêvîtiya te jî bi vî rengî jî tu dome de heman demê de jî tenê deliver de te xwe negirtiye tu hevsengiyekî jî çê dikî amûrê te ku anha tu lê dixî wek piyano jî tu lê dixî deliver de gelek stranek klasik jî te distrê û wek kevnev şopî jî wek Jana Maryam Cembelî tu kulîlkî desmala min tu distrê di navbera stranên kevin û nû klasîk û kevnev şopên çanda müzika kurdî ev hevsengî çawa mirov kare biparêze û çêke Yani amur eri em dizanin piyano amura min piyanoya em dizanin ku piyano amureke klasik e le tene bi wî awayê jî nayê lêxistin bi rastî jî ew bi xebata te bi lêxistina te ku tu çawekanî bi araje bike tu bi çi arman jî lê dixe yani gava ku ez bi dengbêjiyê lê dixim piranî kes dibêjin aha wala piyano bû niha jî bûye amûreke Kurd
Yani nerine mesajı derdi Kevin tu bir çavayı bir kartine ev geringi ez klasik jamanda medeledxim le ez hevel dedim de peşeroja xwede brastiji piyano jî texim nav stranên xwe bu were bixwînim ji ber ku ez dizanim di nav müzika Kurdî de û di nav hunera Kurdî de jin dibe bi amûra xwe jî hebin û bi dengê xwe jî hebin yani tu wê demê rastî jî bêtir dikare xwe îfade bike û dibe hebin dibe jinên ku di vê rêyê de yek alî pêş nekeve hewl bidin ku her du aliyê xwe jî pêş bixin. براستی وقت میناکه که آنها همبری مر و نشتی زلیش بدودو که خواه ملودی خواه به هسته خواه چاوا تین زمان و چاوا هفسنگی به هفدورا چه دکن براستی گله خوشه وقت میناکه که زندی آنها هم دبینن جی جبابی دیسا هم دبیجن سپاس جبا کداوه گلک پرسانه ساریا موقع قفالتیه براستی گلک پرسانه درزه دل مخابن جبر کدام جی جبا مگرینگه وک رولا میسیونا جنان هر تم زده بیه ده هر قاده ده به ویرنگی آنها پشتی وی برنامه هونه هرن دیس آماده کاریه گلک خبات هنه کار هنه جبوی لازم هم ده مخوا باش بکار بینن دلیور ده وک پروردکاجی لما موزیکی ده همان دیمه ده وک ما مستجی آنها berdewamdiki ev taybet gelek kes anha tenazdıkı şagird de çavaş de bandordu ben. O ev wataya mamostetiye taybet bo çandu hünera müzika kurdi rastras xwebik hine nefşenu. Ev rola misyona ka anha hundlizm brasti gelek bu wata û bu qîmete vek ma müzik çava bandor kir. Em dixwazim şek. Yani naha ez وقت جنك رول ميسيونك ما وقت جي إفادة كتير براستی جي كارك مي زحمته لخوشه بله تو پیشروجه تفکره هر زاروک کل جمع دست بکر مثلا می اولی براستی جی زمانه پروردهیا زمانه او پروردهیا هنرا کردیه هر زاروک کو لمن بگره و تکه و درسه و براستی جملجیه که ببینه بیجه ام دخوازن ببن سرام بیجک ام دخوازن ببن دنگ بیجک ام دخوازن پیانویک لیخن پیانویک وسا لیخن تو پی باندور دبه تو بیجه توی براستی جی اوه بته و به میناکا کو لسر هنرا کردی تو دکی اوه میناک بگرن و بویره بمشن اف کیف خوشی یک پرجو در براستی جی ام وک ماجی هول دادم بیتشتی بکن yani perverdehi jî em didin em atölye jî didin em konseran jî didin em xebatin jî dikin û niha xebatin min jî hene ku ez niha me dest bi projeyek jî kiriye bixwe jî em ê bixwînin jî û ji xwe ya yargule jî ji xwe hebû û hîn jî qasî deh pazdeh rojê dine jî ew ê strana me duyemîn were niha projeyên me wisa jî hene em ji xwe wî jî nîqaş bikir ji xwe yargule jî ew projeyeke bi rastî hest wesa ve gelek xweş bû em ê jî zindî em ê guhdar bikin û guhdara me jî em ê parve bikin ji bo wan jî me got gelek pirs hene lê anha em stranekê din jî guhdar bikin strana me niha ji Seîd Yusuf'e dawete li gundê me bila stranek ritmîk were bele مالا me cemala weye tübtene sebram bitete dilim gelek biteye delale şeri şerbete mala me cemala weye tübtene sebram bitete dilim gelek biteye delale şeri şerbete daveti rogun demeye rabedem herin daveti daveti rogun demeye rabedem herin daveti bejnateş darak zeran tülxweke ve kışte giran destimin migrev bike dilan delale şeni şerbeti bejnate bejnak zeran tülxweke ve kışte giran destimin migrev bike dilan delale şeni şerbeti daveti rogun demeye rabedem herin daveti daveti rogun demeye rabedem herin daveti
گویکی وکم بدربت خوابها جنش کذبه خفتاني وقسم لتبت زاني شقلتتي قويكي وكم بدربت خوابها جنش كذبه وخفتاني وقسم لتبت زاني شقلتتي دعوتي رقن ميا رابدم هر دعوتي رقن ميا ورابدم هر دعوتي تقيزو خورتادم بكي دلكا لبرشا بكي تدلان رحني بكي وهيسترا جزمانا داكتي تقيزو خورتادم بكي دلكا لبرشا بكي تدلان رحني بكي هيسترا جزمانا داكتي دعوتي ركن دميا ورابدم هر دعوتي دعوتي ركن دميا ورابدم هر دعوتي كدا وسابه هسته وسابه براستجي گله خوش بو سایت سوشی استرانه بین گله خوش یک شوال ساریا پیام هاتنه پیام هاتنه پارو بکن گوتی مرحبا دم باشه والا مزگین سلاو جبو میوانن تو گهدارن ونگ رادیو و ساریا و هوالا وی زلیش ساریا موی جان مرقصان Husa gotiye Sarya debe dengu dile wan sabe denge viji jibo deng beji gele xoşe strana viya nuji gele xoşe em piroz dikin u bula xabata viji her tim diriya deng beji de berdevam bike em disa slavê xwe ji were dişînin û gotiye dem baş ji were peyamekî din Slav em ji Mêrdînê ve guhdar dikin em spasiya xwe li be û mêvanên we dikin em dixwazin bi zindî yar gulê guhdar bikin ji xwe Sarya gotu be em yar gulê bi zindî jî em ê ji bo we em ê parve bikin peyamekî din jî Mizgin û Sarya Delal merheba ji were merheba bernama ve pîroz be li ser Pıra Ali Pare me guhdar dikin. Hevalê me li ser Pıra Ali Pare me guhdar dikin. Yar gulê guhdarî dikin. Belê bi kêfxweşiya me guhdar dikin Mamoste Hesen, Mamoste Celal, Mamoste Hilmi. Belê peyam ez baberim hîn jî wê werin tên. Sarya Di despek dîsa em werin ma müzikê kar û xebatên bi rastî ku ma müzikê jî dike gelek sazî dezgeh jî bi vî rengî rola misyona xwe di rêya çand û hunera müzika Kurdî parvekirina wê tenê di astekî de nahêle wek te anî ziman atölye ziman perwerde konser bi her avayî pirtûk avakirin derxistina pirtûk çavkanî ev pir girîngin bi rastî jî gelek kar û xebatên bi vî rengî jî hene ev bandor xuyaya gelek dike taybet ji bo zarokan dema vegera zarokan bi vî rengî taybet de hêla malbatan de vegereke çawa hûn dikirin divan kar û xebatan de yani giringî pir giringiyek mezin dedim bi rastî ji van xebatana saziyên me amede ma müzikê zarok ma çan ma براستی جی اوسا گاوا کو me ve deme despekir me nezi düsüt sesit şagirti despekir lenha be hezaran şagirtên me hene yani ev tene ne şagirtên müzikene ev şagirtên çandu hünera kurdine ji bo ve biwate brasti jî û malbacî pir pişkiriyek mezin dedim vitiştî yani bi kevxweşî û bi kedeke mezin dibintînin zarokên xwe ev zarok jî brasti jî pêşeroja me ne pêşeroja zimanê kurdî ne ew ê rabin bi müzika kurdî û bi zimanê kurdî ders bidin ji xwe ew qas salê tekoşîna me jî li ser vî tiştî ye yani bi müzikê re girêdayî tu tekoşîna xwe jî bimeşîne tu kesayetiyên cudatir derdixe kesayetiyên baş derdikin yani bi vî rengê ji ber ku birêya malbatan jî ew sazî mezin bû ji ber ku xwestin daxwaz bêtir bû û bi vî rengî jî mezin bû ev xebatên pîroz belê ji xwe me her saziyên xwe bi alîkariya bi piştgiriya malbatan vekir yani em li wê derê bîst û pênc sê kesin bi rastî jî bi hezaran dil li cem hene yani bi hezaran dilên biçûk û dilên mezin li cem hene me bi wan bi wê piştgiriyê amade kir wan deran ev jî hêvî gelek mezin
de مرو بله. هیوی اول. مرو جه خورتر دکه دلور ده تو هنرمند دن رژی گلک هنرمند داجی تکیلی دایی گلک پروژه داجی تجی گرتیه وک ولات تایفورا تجنبلی ده من دمه ده باران دیسا و یار گله پروژه داوی براستی گله خوش بو و Anadolu کوارتت رژی هو خبتین دلور ده ev hevsengi çava bandordu ke taybeş bu müzika kurdi rolavi çava derdi بله. خپش نها از بکیجا هنرمند را بخبتم لکیجا مکانی جی بخبتم تو بنرینا خو بفکر خو دچه بله. یا کو دگوهرینا او تشت براستی جی بله. از هول ددم کو پروژه‌ام باش پروژه‌ام خوش و یک کل سر تکوشینا مدمشین از دخوازم لواندران جی بگرم و جی دگرم جبر کو تو هر کو بچه تو بفکر خو وی جی هول ده بجوهرنا وتهول ده أو نيرين جلي ودر بمينة جبوا از دیسه بجم يعني نيرينا كو تبى مزند با دهلا جي ترى قات جي ترى وب براستي جي جبوا جي هر بروجه كو من جي هر وكيدن كو من تد جي قرتن از بكيف خوشي لودر بوم وم بكيف خوشي جي قرتن هين بروجه ما دنجي هنا كو بوي اواي او بردوام بكن بله ساریا پیام اکدن جی هاتیه بله. پیا کولین پیام شاندیه گوتیه حوالا سلام از میدلت. جبا ساریا پیام دشینم از جامعه حتی پاریسه از هرتف ساریا دلال گهدار دکم باشه کت تو دنگته هیه و هنه و هنه دبی پشت حز دکم براستی او هفسنگی او باندور دهلا ریا موزیکه و وک جن مرو هفدو هیز دکه هفدو خورتر دکه براستی اف تشتکه پر گرینگه اف حسکرنجی پر بواتایه وک جنه که مرو بخبت تایبت ده هم وک کولکتیف و وک آنها هفسنگی که اون دکم براستی زلیش دودکه ده و دنگه تا چقاس لحفته و هسته جن به هفدور تپار بکرن دلور ده ساریا پیامکی جی از باورم بده ملکی والله او زليش ولا. راتي مالك مزن زليش باقو قد ناخبه بله زلیش دمرکی داخوه او جی کماسیه می کو از بخوان نزانم او کماسیه من زلیش براستی او هست پر بواته پروژه تگوت پروژه نو آنها پیشی چه هنه تو کاری دیسا ناوروک جمره وکی ام نازم ben de çibin بله vek sarya bu mera parve biki نها يارغولي باران نویسنده بو بله. ما ارانجه گری بو و بله. بو ere gere daş sraname de mudawran jiheye من و باران نویساند او جی قاسی ده روجدن او بیوشاندن پیشتی و یا خرابت خاچو هیا مست دنگبجیک وی خوندی اویویل من پیشتی و جی او وره و پیشتی و جی برای سپریز باید دمه و اف دو خباته yani ev دو خبات ردنه یدن جی او demek nu de ben parve girin ku kijam projene براستی ساریا تو گوت gelek proje ekote hinte got biraz sürpriz ben az bu kele can bu tiştek buçuk pejim pırten burjenek hejare ev dengbejiyek bexondin le amede keşana vitişte ev bekirin projeye hin ne takaze le eme havul bedin ha des bebekin yani van rojan em akhvin eme bedin des bekirin bele bele em kelejani براستی bendene le ez bawarım am hivi dikin em busas jî dixwazin pêşerojê wek tu û zelîşî di nav projeyekê de jî cî bigirin berdawiye demiş xwe min qalawi tiştî jî bikirin gelek li hev hatine ji ber ku birastî dengê dudûkê jê pir xweş e ew çawa dest pê kir tu jî bixwazî biçek mere parve bikî zelîş zeliş ere از بارم تشتكي بتشوك كرنكه اللي خجي و زازاكيا زليشي هناك قلسه جبوي فرنا خد از بارم بريا دودو كي هسته خب مرة پارمه بكه
هست هر هبه براستی گله خوشه زلیش جبه هاترات جیم سپاس دکن پیام هنه دیساز بواره پارو بکم گوتنه سلاف کدا و ساغبه تایبت ساریا جبوته دبیجن چما جبکو ونگ رادیو از دخوازم خباتا ساریا پیروز بکم ام سربلندکو ام هم وک هنرمند وی گفتار دکن ده همان دمیدجی هم جی ماموسته زارو کنمه ساریا که خوش بوم هستی کی پر خوش و بواته براستی وک هنرمند و ده همان دمیده وک ماموستتی مرو کار به نوشن نو بچند خوب زمانه خو بهتر پیش بخه از بابارم هستی که هری خوشه بله براستی جی پر که خوش بوم سپاس جوه داره بله پیام کی مگو زازاکی هیوی دیکم که اسکاره بم بخوینم از دی سالی بارنا خودو خازمه بکی ماسی همونه مرحبا وینگ رادیو مرحبا ما مستس ساریا ما ساریا زاف حسکنه ما وزنی یو در زازاکی واجو ما سپاس کن مفهم کر از باورم ستانی که زازاکی دخوازن لی مخابن و جاره مگوت بلا ارمنی به ستانی که میار بیشتر که هم دخوازن به هر زمانی بخوینم و وقتی ما تونه بو جبر که زازاکی نه تونه در پرتواره دو ستانی ممان شخوی یک یار گله اوناره لی بلا سوز بج با جاره کدن جاره کدن هم سوز آخوام لور دگرن همه گهدارین وینگ رادیو جان همه گهدار دکم سوز آخوام جدی لور گرتیه همه جاره کدن تبیم کرم کنم گهدار بکن Narenele sarson tigenta Marcelata che çağdanel gerta Yaro çaçkide hakavin amman Seranele giyan helele gerta Ah nare nare cigaris vare imsiraz yare khakh minu jare ah nare nare cigaris vare imsiraz yare khakh minu jare Hasan erge yar sirt komaye Karota taçki du siroyeras Homo vasteski ah siromuras Ah nare nare cigaris vare imsiraz yare khakh minu jare Ah nare nare cigaris vare imsiraz yare khakh minu jare Ah nare nare cigaris vare imsiraz yare ah miru هسته و صاحب براستی لور استودیوی gelek busa باندور و گهدار دکن زندی چما دبیجم استودیو جبه کو زندی بون او هست مرو تایبت دگره هسته و صاحب اون هر هبن yani ez pir istiyar dibim gavazeliş ledi xawsa اجی براستی şey istiyar dibim yani ام جبه هر دو اجی استiyar dibim denge تو denge zeliş tudike براستی هسته و صاحب ام زانو کو جبه کو پشتی به برنامه دم گرینگ gelek کارو خبات هنه جبوی مخابن ام لور آنها خاطر بخازن gelek پرسه مجی هبو براستی ما دو خازن بپرسن لی مساز آخو گرت
بله برنامه کدنده جوخوی پروژه جی ایدی پیشی امکان همه داره هنه مسوز دایه بله ساریا هر هبی ایدی به من تایبت ایدی همه گهدار من رادیو آن حال چهار پارچه ولت من گهدار دکن زانه کوی ساریا دیسا ببره نفسا زلیش همان دایمه ده زلیش دیسا هم تا براستی دخوازم به وی هفسنگی به هفدوره هونه بله والله امی خوش ببین براستی او گلک لحف هات دنگته و دنگ دودو که به هست زلیش دیسان دویژن سپاس جبو هاتنا و امی آنها خاطر بخوازن لبز سترانا یار گل امی خاطر بخوازن جبو هاتنا و ام سپاس کن هسته و صابه و کنرمنده که کرد براستی و کجنه که از دور گلک کلجان بوم دبه کجارنا وسا گوتن امی مجبیر جی کربه کلجانی و کجنه که براستی برا عفو ببه گوتن امی داوی بگرن پشتره از خاطر بخوازن بسترانه به گوتن امی داوی جاره کدن پرکیف خوشم کو لیوه داره من جی گرد منو هوالا خواه زلیش سپاس کن جبوه ام هیوی دکن خباتن دن ده جی ام به هفره بردوام بکن و تیو لیوه داره ببین بمینن دناوا هنر و موزیکا کردی ده بله زلیش gelek spas Veng Radyo Sarya az نزانم بله کرمانجی بله هر هبی زلیش براستی ناسی ناتجیم که خوش پنج با هات ناتجی ام سپاس تکن ریا هنر و هر تم وکریبه اون هر هبه براستی بله گفتارین هجا ایرو میوانم هنرمند ساریا ارتاش بو براستی ام هیوی دکن کو برنامه که خوش بو لگور به برنامه که خوش بو لدم تر نکر لمسوزا خوشی کرد دیسا امی برنامه که دنده دیسا هیوی دکن کو به ساریا را برنامه که تی بهتر تیروتجی دیسا امی به هودوره در باس بکن ایرو ماچ ام سپورجی هیه بریا جی سرکفتنک مزن خوازن ام بکلجانی لبندنه بله آنها آمد گشتی به ویکل جانی بندنم هیوی دیکن کوجی به سرکفتنی آنها جبو وانجی دخوازن بله گفتارین بنگ رادیو ام ایرو جی هاتن داویا برنامه خواه اف دمو همو دماوه خوش به و وک هنره که رنگین دماوه بیتر هرتن به هرکه دم باش چوم گند چوم بنداره لسره قوی یاره کتمه نابستانه یه گنده یاره چوم گند چوم بنداره لسره قوی یاره کتمه نابستانه یه گنده یاره یار گله وای گل زارت بوی گل اس بو مزار لسر کب ریال پارت گلی اس لال زار یار گله وای گل زارت بوی گل اس بو مزار لسر کب ریال پارت گلی اس لال زار لوکرو بلو مبوریات دوری مبب سندامب نافت بجمن دور اس کنم لوکرو بلو مبوریات دوری مبب سندامب نافت بجمن دور اس کنم یار گلم وای گل زارت بوی گل اس بو مزار لسر کب یا علی پارت گلی اس لال زار یار گلم وای گل زارت بوی گل اس بو مزار لسر کب یا علی پارت گلی اس لال زار